Интернет сетеменнеңі бұл эфирға қолбамыт күнді көрәтшілер. Бүгінгі бұл эфирға күттіні ұлар Роспотребнадзор Нюрбованы сұнтар ұлыстырғыр. Территориальный салат начальника Андрей Алексеевич Федоров. Андрей Алексеевич Төкеяны. Төкеяны. Күнді көрәтшілерге санатабын ұйытылар гытын, әтилер гетін бұл эфир көмегер ұйтар гытын. Андрей Алексеевич, эпидемиологическая ситуация бейгі ұлысқа дойдырдының, хан дойдырдының қайдавай. Сеп Төкеянын болуын олықтақтыра. Эпидобстановка вот кәпсир болақпына Российской Федерации өддінен опсая бұл әңін аутра даннайдарынан опсая 6-6 ки өддігіті бігергеніне дойды өддінен қамы yok ең bir күн егер 612 ки суық болбыта бігергеніне бұл дойды өддінен республика бұтын даннайдарнатар болақпына республика өддінен 3-393 ки суық кехер лабораторно подтвержденный өддігіті бігергеніне қамы yok ең олықтан 4 ки тората. Бейбіт район бұтын әтер болақпында эпидобстановка ұтыр бұл бәхәңгі күн тұрғынан 100 ки лабораторно подтвержденный анализ бігергеніне ковид. Тон әрде эпидем күддік тон бұл аңды дүнен бұл омикрон ден аңыштам бұл абытын кәнеттен hem bir бейхі ондық прогноз бар етем ондық үддәхін hem bir болар онда бәлем болан олар бұл бұтолығын Стух пар ограничениялар быт, верахтар дистанционно көһөн, разобщение сотрудников, эттон бегам брыган, барадистанга көһөннер, но билинги тургунан Нюрбинский цирбы, псайнан бу жоннор бутун симптомна хорбилак жоннор бутун надаму көрөн, амбулаторный дербутыгар туспатаксан бартын уюнан олар диханада токтаганы стационар бутыгар завал, элбахки кирәһенә амбулаторияга кергән брас тибетеден хох, ожидаемо үддүккә эрдәттән белемдән әмит билгәнтән кеменен барны репис обстановка бут напряженная, стабильна. Барны яфтсеп опсайнан этер булакпын районы төдүнен 600 бәһәң бу хасырда турган 679 рахтак бут, онтон амбулаторны 600 жодон алталата подавляющая тогондан такабыргана. Барта амбулаторна дейлер керемтенелер стационарга, ковидный стационарга 33 кейетер. Опсая район үддінен ағыз 106 хетті контактны білген самоизоляцияны тұтуған оларар. Обстановка от білінгі тұрғайник. Вакцинацияны тер болақпынан район үддінен опсая 6-16 бірген взрослого населения вакциналаты бұд. Ол 10-531 бұл хасардан данныдырынан онна ревакцинация бұд 3-271 ки ревакцинацияны ұлладенді. Көрәтшілер бәғат етіктер бұтын Инстаграм сетіменніңі ұталыр оқыдынсы бұл эфир кемегер. Ота білген көрәтшілер бұл простары кейдердері. Аны бұл андойдуға анализтағын бұл чолайдар кетен көрәхіндері бұл омикрон штам түйіті тақсыда қайдақ болуы сабағындары. Так, онтон үчуэден төбі рақсытыр болымыд бұл таз дойдыларға Европаға қайдақ өпсені бұл Африкаға қайдақ ғыры қағалымытын ғырабекке білен олар өт, кәтәйін олар өт. Ол күддік бастатан тұран ханатайдар болуғыты ЮАРға ноябрьтата вспышка болбыты бұл омикрон вспышката. Киндерге меу где-то в середине, в конце декабря уже пик болам уже спад барбыта, он уже Европа кирбите, Великобритания, Франция, Германия, Оларгамия где-то в середине, в начале января пик болбыта, потом уже месяц был билигин тюгаты турар букинлерген спад барда, спад имеет сразу бараден ботах имеет юхт тюгаты турар сразу тюргем маталста да тюргем матюхан албатевит симбир каракаралан тюгеревит на примерно сабағалан көрдік біне омикрон дойдуға тарғана ғанығар көрдік біне ұйықпты тарғана рәуіт, онда пигігар бірейінен тиер әуіт. Примерно ұллақ біне, онтан еме спада еме где-то бірей күрдік болар әуіт әлігін. Бейхантан бейхи чонайдар бұды бейнеологтар бұды әтелерігер нормализация в конце, вот Россия в конце февраля, Москва деки в середине дұқайдақсы февраля спадқа барын керен бары ден хавағалылар.
Но тон бияха санатантер булаха вакцинация вот анду дүдүнен Европа дүдүлөр хола тохуна вакцинация вот быстах мөлтах бияханчера бурген взрослого населения всего лишь вакцинацияланулар вот когда как таз дойдулар уже оголорун подростактарын уже тогон огон бурген вакцинациялан уже 5 астрыгардылы олорго уже киренерелер олин бихинлерге хайдакта теңнехен бу омикрон кинлерге кудук агадир эме сыга кудук болан тахаролата би вакцинация бут мөлтөх болан би осложненный случайлар эме бар болуктурун болин серектак болуп канады деп сразу бул сорос жөндөр бу информация бу таргандар семьялары көрө бу более легкой форме ахар дихандылар в основном он еще вакциналах тохтах коллективный популяционный иммунитеттах дүйдүлөр гондук шөйдүк аста дене теханады бихе хандук болары билбет лин херектак болу ханады. Ото бу омикрон штамм холобра эрде турахынчы штаммнартан уратута оны бу ыры камыда кайда анализтен ажыры. Цеп эдетим тан омикрон уратута ден в основном эти шип с белогар денети шиптардах тигер билерге полова коронавирус он тутугар основном отуттан такка изменение мутация кирбитете олихенити бу түргенник иңнер бу например аяк бутер мунду бутер киренба иңнер способна күрен бербит то есть ол ине например оголорга иңнер рецептордары например аяк побия улхан се рецептор дем бар просто дегетапна омикрон кирен вирус кирен иңнер рецептордары того урут бастан оголор кырытыгы жаллар текинлерге ондук рецептор аяк айт олин аяк ого жеребит билген независимо ол рецепт аягында боллар иңнер болбут дебет мутациялан просто дегетапна омикрон олин теда ондук рецептор аягында иңнен кирен имбир размножается бит мундуга аягар олин ити букеннике оголор бут ыжыр болдулар себептен статистикага да Россия где-то хүрбе бирген от всего заболеваемости жеребит оголор бияга хакайригер бунюр багады эттакпен где-то отут бирген от всего числа например би 619 тир болуга би 200тан такого регистрацияланды тон благо конечно бар амбулаторный өксүлөрү партулханаңар амбулаторный алин как орби куддук этелдер тон кенники учөнөдөр питтеринен табу омикрон мутацията тэхэдэ мутирүдда бутун түргенник төттүгүр таргамутын способность проникать в нижние отделы легких утратила дилер олин в основном локализация такие мундугар он аягар болор олинити күшке оны түргенник тарганады урут делтеңин например ухань бастыкы омикрон тохтар штаммдар кирен барандар сразу аллара түңага төһөлөр олинити бул баттар эте анализ например олин таргап баттар бу аяктарга мундуларга мәне вак бутыңага хажыр билген барта локализация төбү верхний дыхательный путях онны үскү хытар олинити хаңардактарын хөтөлүндактарына күшкө таргандар бу аяктан чемтиңаттан такактар олинити түргенник таргана дене биреме туга болу энден абаалылар үчүн эдир Көрөчөйдер кораттан келен баран эбехер пытсыр тутарыктах бунду. Тон биһиге онна оперштаб бэбит тохпутнан тохпар бюджетне үлэхи тохпар территориялерге торговляга услугаларга хыгыннакчоннорго үлели территориялерге нехиленини көтүлләр болага обязательно келен туттарыхатынна да ото школага дисака хажыр боллагына билген благантын ПЦР анализ платно элбэх балыхага да иха анализ платно балыхага бартыгар бар эбетер коракка да туттаран келек катынчып анализ действует чордонагыс час олат 2 сутка и анализ кыт действует дуден билген эник бебит оперштабынан гидден турат а так тас дойдуттан келер жоннор например эти атын дойдулардан келер жон эми хаян олорбут бияга кинлерге границаны торатылар да бияга данный келер Роспотребнадзорга сразу кинлерге таксан тас дойдуттан келер жоннор изоляцияны тутуактактар сетте күнгө он анализ туттарама биде таксактактыр Келер неделеттен детсаттар хайдах үлелилер иден. Вопрос килде. Детсаттар школалын опционный образовательный учреждениялар үлелери пока симбир бу неделяга келер неделяга хамаланы такпантын сразу ылладаганы билген эпидобстановка симбир көммөт олен симбир дистанционный форматын пока барара болу онтон спад пик бытыгар тиен уже спад барарын уже кетен көрдөх битине бу
например, 200 күн уже стабильно түйә турарин боллаган уже кайдака халыпытын да курдук, онну жеме хабылыпытын курдук, онну жеме халлар бола, хим бир да ылла да разовам ахлан албап бола, хим бир частично бастандак сектора багар выпускной класстар, онтон средний, онтон начальный диссаттар эме ахлан кирен барыктар, он уже оперстап решениятынан бэбит эпидапсынаптан көрөн туран билдере туракпыт каган ахлар. Көрәнчейтер дорабыларым омикрон штаммын әлі ханна оңырылдыруй. Омикрон штаммын әлін білген биге именно Дальний Восток, Будикускай туақтара бартын туаққа ұтавыт, Хабаровск или Владивосток ұтылла тұрар. Например, бұл бигеттен бұл унеделяға 10 проба бар бұта. Білген Владивосток или Хабаровск ұпып болақтақтар Будикускайттан результаттары пока келелік. Онтан ұпсайнан реактив коллектактен Аспыка республиканского оперштаб капитера уже оңғылу дебет в центральных регионах уже бар бит, например, именно микрон тугын ПЦР-тест микроны бахара реактивтар оңғылу дебет. Это меолыме бу игаду ханды коллектактен капитера точно датадан билбепен. Но все вот характеристики распространения был барта, вот тюрьга мавлата, она тюрьга бахпаки сутуюллара барта говорит о том, что у нас уже омикрон. То есть был билеген лабораторный омикрон бар ден бахардах, это ничего не изменит погода на ларп. Потом бихаем бирмин как эпидемиолог омикрон тарган хаджар диханывын, лабораторный каллягана билдерек. Омикроннан ылжыбытке қас күн заразный, ырыны қас күн тарғатырый. Более брастырга оғыз вопрос болды, антон тамин хабағалыр бұны брастыр этеллерінен в основном большинство случаев амбулаторно в легкой форме ағардалар олеген через неделю или 10 дней в основном уже контрольный анализ тарнылықтарына обычно отрицательный болды. Түргенні көтерелдір. Шөддік сразу басты күнден профилактикаланын біраз әппетін бартын толорон хаян сырттақтарын түргенді көтерелер. Так әмтәмәкі хырттақтары, конечно, 2 неделяға тие сыңсы әділі хаджықтарын сөп. Тоғы горячая линия сырбы үлелемет еген ритандар? Сырбы горячая линия үлелер, колл-центріме үлелер, менендік үлелеметтен істелікпен. Нюрбаға қас омикронын әлі білінеден, вопрос келді, көрәчтен. Ми барны питаевдин кудук микрон анализа пока биллелик он пробаны пыпыт мониторинга ден антон тох пар еттим дети уже мандык резко рост заболеваемости болыр говорит о том, что у нас омикрон. Бартыгар буна тастыгытар районнар бытыгар даганы коракка даганы центральный районнарга да кичик катаргана то барта омикрон ден бир мандык дельта штаммендик тархаммат ден. Омикрон бар, лабораторный каллада билдерек бит. Оперштаб үлетінен ұты бұл өсі әбей қатшақтыр мерелер қолбыры туық өсі мерелер кейден тұралары. Қолбыры бір әбейкі үлетен кел. Так, атын әбей қатшақтыр мерелер барын әппедім күндік, атын үксе хама білген профилактическое мероприятие бүттен бұл балыға бұд, именно первичное звено, бұл амбулаторно-поликлиническая служба барларын своевременно обследует дан бұл симптомнақ жонларға барларға тиген врачебный көмі оңырырын күрдік кенекіндерге қаян олар бұд, то есть ұрықтар симптомнақ болықтан қандары ұптуғынан дымақсынандан тиген очараттан поликлиникаға турбаттарын күрдік бары ұрвилақ жонның симптом жейлерге ұрықтақтар ден. Олеген ол күрдік усиленно білген бригадалар терапия ген, педиатрия төт, темасыны хүрі хадер төт, терапевт төт, педиатр тоқтары хүрелер, вызовтарға тиелдер, ол жүдінен поликлиника өлеті тоқтауат, онына білген соматическая ғырықтары, то есть істері бердері, очоғыстыры ғыдыр бір планова тиенлер под запихінен көддіректерін сөптен, тоқа орвила қары жондар оны тейбеттерден сөп. Эти сүрін тоқпып болар, ғырықтар бәдия барбаттарын көрдік. Үләттер бюджет, опсайынан тоқпар үләттерге бараларғар пауқаз үлдархана биохон ұнтын білін үсі әттон бұрыған болы бола үләттерін дистанционныға көхірін үлелектәқтерден адаму ити барта, например, үлелигі жердені ғыриддағына сразу запастан делереттен тахарын кинені замещайдан, чтоб үле тоқтауатын күрдік әмейден аңары түнен үйде қанады.
проверка түлеттен административный комиссиялар неделя бир таксан көрө туралар. Роспотребнадзор түттен границаттан туран калбит жондар бутун онна контакттар бутун выявление теремелелер бара туралар деген чыккан. Көрәчәйтіге кидден нехлекайы чистая вода үлелер. Онан нехлекайы обязаловка баяр пекарня школа детсад. Маны ким беребек келебей деттер. Ради ырас умутан бекендер бала. Ырас уну беребек келебит. Сылын тақсын планово бота, внепланово хылга бирде кире тақсан көрөтчүбүт, по требованию прокуратура эме көрөтчүбүт. Бу саңа жылынына беребек келетелебит бараларын. Именно бу нюрбага бар. Пекарня школа. Пекарнялар эмте. Итлерде школалары саттары бартын планово, например, билген тематтан тастакпына бу хылга Тухпар район школаларын онна десаттарын бартын планово турбута беребек келектакпын бу хылга бартын. Тогой бир стационар бар экен дейди кидден. Так, стационар пока билген бире турар, но бие стационар будет мощно до 120 коек үйден разово сразу хасын надо было раза хылыктырны полкудук терапия, онна Антоновка амбулаторията стационара сразу периферофилируйдан ковидное отделенияларга сразу надо было көвенеп. Бие коечный фонд достаточный. Блинги кемгантон по последним данным ЦРБ питнен стационарга хатарджандар бут үксе барта средне тяжелый состояниялара шүйеддердин. Того сахасыра айманары атын сирге маннык соқ. Того ден ыйталар. Сахасирантон айманар ден ботах, аннук ден ботах айманахын просто биги вакцинация бут Россияга опциядан барын эддетен астым дейт. Россияга бартын жоннор сравнивайдан көреле Европаны кыттаханылар, киндерге Европага кытта теңнехергентон биги 80% всего своего населения вакцинациялак. Всего населения. Биги Россиятын этер болахандан этер болахан биохан бирген взрослого населения вакцинацияланалар. Олихин киндерге тенник төһөдө миллионнан бу Америкага тийбит миллионнан да киһи жуутун дихин Европага 500 күнгө киһи жуутун дейхин киндерге смертностьтары в разы меньше, чем вот билген бу. Эттим Россия дүнен 106 агастыгынчы киһидер күнгө 612 киһи. Аларда бияха о том, что говорит, что у нас вакцинация өтмөлтөк, то есть эпидемия Минздрав этеринен стационарга кире жоннорттон хеттонагон бирина барта вакцинация тоок жоннор кирелер. Он осложненный жалдар. Билген бу микронга да дельта. Дельта штамм бир бар, дельта штамм бу нигер били булавыт штамм болар бартын Россияны үдү хага херерде мекини хайы жутайти особо били нижние отделы легких кирелер пневмонияга тиредер. Олин билген даганы бар, дельта штаммы була туралар олин бу микрон барта көмемер мундумер жерди ханеремеси билген дельта ме бар, то есть полностью вытесняет диликин берет. Но к тому и идет от $100 был Москва, например, уже это на микрон был будьте в начале пандемии где-то беган на дельта надо было это микрон надо было это блин был смертность имбир алтуистан таккавалла ну ладно имбир дельта бар например он допустим надо биохадемиянных дельта бар түгенер осложненные был каджастар бут особо вакцинация того хаджар каджастар бут ортодастар жоннор бут олар бут төжалар түгендергер ырханнык агыны болин херактак болгандаган аймамакка билген токтаганы нюрбага аймалхана тугада ыры кире турар балыгалар күнә справляются делергер барларын көрөллөр ол кудук бихи бу район бутугар бу ырыны бу примерно хамаглан көддөкпүнө и курдук боларден баарынлар ол курдук разобщенно спокойно бу колл-центр газоннан билсер вопростарга итер вопростарга ите хатын деп дебитер олар мут бу ыры токтулахан мустаханы хаягына хок ахардык такпыт бихи служба вот медицина вот с этим пока справляется. Того ПЦР анализа госуслуга келбетей кастадыгыттын эппет кетебин. ПЦР анализа госуслуга келектак сразу оголунна даганы колл-центрга ник вопрос типа колл-центрга васта звондан еттин кинилер сразу цырбыга таксана акытындан гытын этелер бу ки туттар буда даганы анализ результаты келбететтерин сразу бахарыктар вопрос.
Ревакцинация төшөгөйдү кыланырындырын юрбаһын вопрос бар. Ревакцинация район үдүнөн билген үстүгүнче 271 киһилла. Тон мен сабаглатак где-то буламытыттан биоханары бирханы пока толорон олар вот. Потому что бу хаңа жылыннина где-то күһүн примерно 6 тыгынча кудуки уже вакцинацияланы хаджыбыта. То есть бихаң арбытын толорон олар вот билген күшкө ревакцинацияны бу үрәк сагалынын эннине бу бир бу омикрон туга пига агы деген бир онно үрәк битне харбытыгар тохпар услуганы оңорор торговлялар ого уяныгар үлелир медицинская службалар ол тукудуктарыттелер опсен хеленикты үледиттериттелер уже ревакцинацияларын илан таксактырынады. Булары грипп курдук калар болмаду, сылын айы ылар болабытты дейлер вакцинаны. Себеп онтон ученыйдар бут этеллеринен онтон оннука баран ердилер бу эментон по роли гриппа курдук баран ердили гриппа мен бастан эме этинник күчкө батык тарган летальный ханыр курдук элбак баки хөлөн хас 3 жыл хыпту менник булабыт онтон уже бу кендики кемге например, то грипп имбирь, грипп ничем не хуже омикрона, штамма от коронавируса. Вот имбирь бир күчтәк, он уже имеет летальность кетереддер, олеген кенеттен бухылнак сынылалар. Потому что бихи бу грипп еще күчкә тарганмады бихи вакцинация, вот хылнак сынылар вакцинация, вот кемишкет. То есть раз штаммнардан бихи бу сылнак сын 14 тыгынча борой мутыгар 14 тыгынча тыгынча кияха тие жона вакцинациялы битти. Ол курдук эми бу ученыйдар этеллеринен эми бу омикрон сылга бидде, кенникет этилеринен сылга бидде, хем бир планы булар бу поладен самагаланалар олар. Онтон туак багар болон хеп кайда колор ие билбет. Бүлөр испетигер эме кирде у келбит анализдары биленилер до. Биталлар көрөчүлөр. Сеп антон эти семиларга көрдүжүм сонтарын тигер тебе жарханга семига тарбыттар это бут экологтар анализ кылалар, Роспотребнадзорами анализ кылбыта бихеме манда мониторингдык такпыт антон анализ темеге тастана билерин якпет. Ноябрь айга ылжыбыт боллакпына билген ревакцинация лыкпын сөбдү. Эбетер 6 ай кетебинду эбет. Официально переболевшие киги 6 ай лыгон сеп вакцинация, ревакцинация неме. Вакциналамыт жон ылжар өлөр того деп вопрос кирде. Сеп мандык тене петтиханада опсенен бу вакцинаны оңроллоругар бу тохпар исследованияны ахарыгар бу отуттунан биохончанан тыгынча киги ахарыгар иди барты доробой жонга оңроллор. То есть доробой жон исследованияны ахар. То есть отой бу муз доробой жоннор Келебелері добровольно сөбіләхендер мен исследованияны ахаунден бұл клиническое исследование ахалдар. То есть ол дұровай жону бұл вакцина ағуған бірген көміскүрден. Бұл бастан оңғалды туған штамыттан. Ағуған тоғуған бірген көміскүрден. Онтон ето кудан көріқана. Бұл жон барта мус дұровай жон бодақ ба. То есть жон хронический ырылардақ жон бар, арас ырылардақ жон бар. Оларго біразы кинлер күдік дұровайлар тәңнеспәп ба дұровай жон. Толеген төхедағаны вакциналамыттарын иhin бывают такие единичные случаи, бир был или позднее обращение до или сыгем тенехен бастан галан тумуден олар буда алларатың түйерен аспектүгендер әлбәқтар олеген единичные случаи денник. Он сразу был вакцина тухатан ден име тугох. То есть биханырыг әлбәқ кегілді. То әлбәқ кыджағас бұд хронический рылақы кыджағас бұтылы оларды қас бұрғаны болындай бұрғаны бир көміскәлі қаджыр бол. Бұл, например, хүлбе бир сылы Улан көрдік бетіне бадандым Нюрбинский ЦРБ опса хеттон летальный исходтақ. Онтон алтон үйе вакцинаты хоқчандар бұты барды. Онна 80-90 даже 70% бары алтон тон үйе хастақчандар. Оқ болды. Чурапчы районугар саамай ағайық вакциналамыт кей бар дейлер. Үлжағын онно тоғы ағайға ген айтандар. Чурапчы районугар хоқынтон хаамай ағайықтен мен onu istiyorum ham ayak vaksinalarından jahana sembir baralargar bu sentralne min kendikidan da ister birantan çorapçı amma men halas hama bilgin targana turar doktor bolalar
Олиһин онны ки агаяк тиреме онны катамбат. Бартыгар теңни элбәхти тарганы турар. Билин омикрон күскә тарганы турар. Станислав Ыйтар, Нюрбаттан, дроболорун анализ положительный боллагана қас күн больничный көрілері. Тон эме балыган сыганна хаусынтын аспкытын балыгалар теллеринен именно күнүнен хаямматын. Например, симптомун аста хаята үтүртүң яхан контрольный анализ лыктарын сөп. Оларда бар хеттисти күнгөрүлүктөр, онусты күнгөрүлүктөр. Ол анализ отрицательный анализтан да өтүрдүм деген баран выпискага билде берилдер. Паша Егорова Ыйтар, қахан очно үйренет ақсаллары. Очно пока биллибет, эпидостановка вот именно напряженной. Бу акелер неделя би дистанционно барара боло, пока динамики снижения заболеваемости костювет, олеген би дистанционка пока олар бу полот, забагалыйбыт. Оперштаб пилдерияга. Бир сылла вакцинал бут боллақпына тоғы ревакцинация ылығыны ген Ыйталар. Сеп эти вакциналар опсайынан плановая вакцинацияга оңолут тох коронавирус эти опсайынан плановая иммунизация просто дигет таппена икки көрүнөк, то есть экстренная, он рутинная ден медицинский термин таппена, это рутинная ден, это плановая вакцинация ден, экстренная ден каждые полгода, то есть бу именно инфекция эпид ситуация таргана турар, ыры таргана турар кемигер, чтобы жоннору көмүскөн бу жоннор когда риск высокий заразиться вот коронавирусом, киги тугун антителалары үдүккө тутаһаджан надо, то есть олихин кас 6 ай болу среднем ученыдыр исследуйдан көрбүттер среднем 6 айдан уже антителалар кычан кирен барар жоннор кендер. Хорокты кихиттен тутултта, хорокты хылыды хөптаһаджы, хорокторго вообще түйетегинен даже хок болаңалы, кихи арас бу среднем 6 ай туту харабиттен баран 6 ай кенне обязательно вакцинациялык канада экстренно денетелдер. Олихин плановаттан бу вакцинаң мебетте деген оңолор плановай оңолунда детеме хыл боло ылык быттыганан. Но ыры не отступает, мутирует турар, олень бир экстренная вакцинация это турар. То есть билигин официально уже был санпи МТР, обсен улахан санпинга профилактика коронавируса, например, киги вакцинатын бастыгы вакцинаты 6 ай аспы боллаган, например, вакцинациятын убатак боллаган кини уже как контактное лицо уже төһөдө вакциналаган изоляцияланыр идденер уже уведомление туттарабыт. Ревакцинацияламыт, 6 ай егер вакцинацияламыт или переболевший был 6 ай ахлик болла, аны учендар билеген сам изоляцияланмы хоқтарын сөп. Киндерге бих уведомление бербеппит. Сылга хастады вакциналаннақпына доробия бар, оқсуда соқду. Каждые полгода день болар, это темне экстренная вакцинация, тохта доробия бар сухух. Бу это винди антитела, именно антитела вес кетерегер, хуб антителалар вообще через год вообще тугада хок болар. Гытада хок болалар, бу организмтын таксан алалар. Бу бияга барты ток бар ыры бутер, бу элбак бар кыгынып тутумундан ыжырычы, например, аденовирус, риновирус, эти бактериальные да болу, эти барты ырылар ыры грипп бутыгар да болу, эти барты ырыджар бутыгар антителалар өскүлөр, эти защитные антитела именно глобулины G ден, эти иммунитет хайыр защитный токпут М өскүр, эти барты өскүр хас бидди ырыга өскүр хыджан бияга хала хыджара бите болар вообще хамут белне худук болады. То есть бияга хамутер ныргал бак антитела болар. Бонук болбат организмыт устроен, бевит бу организмыт, потому что бу төһөдаганы кандык бар вирус кийде антитела бу против коронавируса үйдүр, например, G, онтон бу ыры хок кемер төһөн алар. Ыжы бакартак бу төһөн уже сураллан алар. То есть олень хоттан, например, клеточный тухтенеме бар, иммунитеттен бар, но клеточный иммунитет түргенlik эппет берер, бутан оғыстық эппет берер, чем антительный иммунитет. То есть именно белем бу антителалар дақсырыттақ бұдына бейі сразу бу коронавирус кирер кемер сразу эппет иммунный ответ беремет, сразу нейтрализуйдур. Тоғы торговый центрдары саппаққыты ден ыйталар. Торговый центрдар билген онтон решением оперштаба QR-кодынан ден онтон оғылыр хүдде хоқтақтар ден онтон билгене барын ханатан харбудым күдік оғылыр подростактар бәлері хүдде хоқтақтар
Опсайнан вообще тохтарга хырдындары хокканада билген оолары үчүдүк Харыстан диелерге олордон үчүдүк дистанционный үйрөтен эттим ди бияха республика онна бу район динен заболеваемость от общего числа отут бриганы ти барта оолар бу болалар олен. Самое главное оолар будун харыстык буданнада билген төһөдаганы в легкой форме ахадалларын иен может быть такие единичные случаи особо бу хронический ырылардах сүрөктах бирдах ооларга кутталлах болор олен херене ажыктарынады. Оғылырғы вакцина беги туғынан сырдатаған дойдилер. Ол вакцината тамбастыгынан Россияға билеген Спутник М-ден вакцинаны тоқпарында клинические исследования бартын асты Росздравнадзорга удостоверениятын уже, то есть сертификатын ылла уже бастыгынан Санкт-Петербург, Татарстан, Москва эти деки тоқтар уже бастыгы тоқтан уже ылбыттара республикаға мек әлбите. Олар кәнеттен билеген ол вакцинаны ағаяқ болан брастыр, красный зона ғолелер брастыр олар. То есть красный зона ғолелен барандар, беделерге тиелер бұл брастыр балыяға ғолелен баран. Онда тиелерге оғыларын сығырбаттарын күрдік, көміскәлләқ боларын күрдік, олара бастықынан ылдылар. Олеген пока ханкеллере биллебет, бигерой мутыгар, антон биллере тургаттара, надеюсь, келлерин, антон келлеганы hem бирен табастыгынан барастыр олар болу. Подростактар он киттен уайтта хагырдылы. Бу туак вакцинаты дир боллахатна туактаганы атына хоқ бу спутник видтен, то есть гамка вид вактен бастыгы вакцинаттан. Оннук же компаньоннар барта, оннук же туактаганы биллебетех. Олейін бүтілген баты күшедік оңырдылар бәлем тоққа. Только оғы иммунитета опсайнан бұл вакцинаға чувствительный бұл. Олейін кені выработка антител иммуноглобулина G түрген болар. Онна күшті қапет болар. Олейін в 5 раз дозата күтчан тұрар бұл вакцина. То есть оннық же вакцина спутник V, но только бес түгіл ғуралы өттен. Борысты дөләді қана. Урут антитела дени билбет этибит. Оннук анализ хаңыктан бар болла. Демейді кидді? Антитела ифаден урут руккаттан бар. Грипп тағаны любой адны ырыларга да антитела үйскәведен оғын ки сиромониторингтен никтох лабораторны бар эт. Антон бұл актуальный ковид кемеретін әлбәқті күшкі тарғанан білләқ етті. Урут руккаттан барды. Хаңа тест көрінге ботақ ұратта бар. Көрөчілер бет ыйтылара манан бітті. Андрей Алексеевич отын түмікке бұл қорытылық тоқтырғыр интернет системінен білеген көрөчілерге бәяғыт рекомендациялар күт, әдейлер кет. Сәп онтын Нюрба Марионлық тоқтыры әтеметі бәяғатын қарыстана әддің особа бұл оғылыр бұтын мәне онны манна ғытыман общественный местелерден сәріқті ғырақ әдде қанады, отой бұны адала қары болағар бары қанады бәяғыт. Оғылар бұт лучше олар дұндар дистанционный үшеді үйрендендер. Оғы ғырыта действительно өйдәті, отут бірген болды бұл ұпсай тоқтан. Төхеді в легкой форме ағат тұттырын бір қайдақ бар болуын, хеп әріқтақ болу қанады. Олеген ұпсайынан білген разобщенный ғадек бұданнады, бұл район әйлене тыларга даганы бу куракка детер болак бу разобщенно, то есть тохта массовый теряхен тудоңор бакка спокойно, чтоб биги амбулаторный поликлиника вот барларга успейдан бу симптомнах бар билак жаңа успейдан тием көмөңөрүн курдук, то есть бары массовый хандар мунчта хадир бу деп разово шүстүк күйүстүк конечно бу поликлиника вот успейдава болор. Олен ондук болбадын курдук, кыра мындык стабильно ухатан берен, чтоб биги стационар амбулатория вот поликлиника вот успевай дырым курдук. Оңорон кине хамандык возможность тахарын оңорон бери канат качественно врачебный көмөңөрүн курдук. Ыксы хиджен, конечно, ондук завал болаганлана эмиеттен мет көмөмө мөлтүбө билген пока благо успевай дыуттер, главный врачтын кепседе хиджутым педиатрдара терапевттара бар олен. Ол курдук тон бары бу профилактическое тохпар ограничение хиллер бипетен өйдөн бартын истен өйдөн сырттак бытына бияха оннугалах бу масса резкого роста не должно быть. То есть биге бу кетен көрөбүт эме бу неделе эгер аспыт неделеттен бу бастан хүрбе антон биогон алтон хеттон агон тон шүүс бу шүүс атут теманды кенниге антон эме шүүс тем бу ки күнгенни кире турар. Олентон резкого скачка бу, например, атын райондорго кудук бу бэхэ биогон антон 300 инден 400 болаңалар ден ондук. Конечно, олен бу
все из вот ограничительных мероприятий будут тюгету галыллара көддөрөн пока бихи брастар будут спевайдылар. Андрей Алексеевич бир итик килде, түмүктөөхүн Германия итабыт. Анфиса Николаева айтар. Тоҕо учутоллары сорох осколалар, дистанционный уроктары осколаттан келен ыталларын көһээлери. Осколаттан келен Осколаттан келен жедертен болбакка учутоллары онук барыбыз. Онтон как хаз биди руководитель онтон бәдә бары бу директор ул кайдак дистанционный олар дип булта дистанционный дип лагат келен олар баран үләттен дә булынып онда тохта хачыктаган на рассмотрение уже руководство бәтне школы бәдә бары антон учут алтакан өретер. Сәбити күрдүк онтон китин мактал Жума Карыстана хаджин билген хамай тоғыстақ маскағдың кәті хаджи қыдында да барын әддеттім дейді хамай билген локализацияты мұндуға аяққа бар болан өлген күш қатарғандар бұл микрон. Мұндуға аяққа түріл болан өлген хамай билген маскаты туғалыр масканы кәті хаджи қанады общественный местелік. Андрей Алексеевич мақтанабыт көрәншілер аттартанаме үйдіктерді қорыгыт оны бұл эпидемиологическая ситуацияны Юрбар районығар олық доқтырғар білейіндер бекетегер. Күнді көрәншілер санатабын бұл эфирға кіттінылла Роспотребнадзор Нюрбауна Сунтар ұлыстырғар территориальный салаты начальнига Андрей Алексеевич Федоров. Маған бұл эфирі түмікті бүт әтәңіне чегенік сылшын.